بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبليين كينيا كبجمتوتا في جالتمتوتا ورين أمة إسلاما كان عالم الرجل تنكافان كي يغنى بيتا نندخيسنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيقان ربي فارس نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقيا رحمة إسان رت إيقان بوسي بود إيقان سلامتا بريد دوتران إسن سمد دي خرا يادا خياتي نچي ترکان فچو ديما آن شيخ بيان دعواتي. شيخ بيان دعوة أران تنواني بكا خرا رفيف guyyaa guddaa kana keessatti argamne jechuudha. Guyyaan osuma ka keessa jirru kun guyyaa guddaadha. Guyyaan boruu kun guyyaa Arafaa. Guyyaa akkam guddaati. Guyyaa akkam. Guyyaa uummanni hajjii jiru Arafa dhaabbatu. Kani warra Arafa dhaabbate san dilii isaanii hunda araaramee fi akka haati guyyaa haati dhalteetti isaan deebisu san namni Arafa hin jirre maal godhuu qabaa jechuuf isinii dhufe. Namni Arafa hin jirre guyyaa boruu guyyaa saglaffaa kana iftaan iidaa miireemma guyyaa boruu guyyaa saglaffaa guyyaa Arafaa guyyaa warri rabbi haala mijjeeyseef Arafa dhaabbatu kana warri rabbi Arafa mijjeeysiniif soomana soomanni guyyaa irraan tanaa guyyaa Arafaa guyyaa boruu kana dilii amata dabarteetii fi taamata dhuftuuti rabbiin nama maara soobaa soomana kanaati soomanteen. Guyyaan kun guyyaa jabaadha. Guyyaa kanatti guyyaan qixxaa'u hin jiru jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaami. Hatta jihaannillee mooyaa ergamaa rabbii jennaan jihaannilleen gurbaa horii gartee kara rabbii irratti baasee waan qabu hundaa'u kara rabbii irra fixee ifiifis kara rabbiitti bahee kan horiin isaatis hin deebiin kan inni illeen hin deebiin gurbaa sayyoo taate malee hatta jihaannilleen guyyaa kanan gahuu jan. Ati yaa obboleetti iyyata islaamaa yaa obboleessa kiyya ka islaamaa ka bakka hunda jirtu ati yaa ka addunyaa tana akka rabbiin itti cabsu duraanuu feetu arragaa booyi rabbii maqoo bayi waan ibaadaa jaamu hunda godhi guyyaa boru zikrii godhi laa ilaaha illallah ji subhaanallah walhamdulillah allahu akbar ji irra guddaan zikrii guyyaa Arafaa. Zikrii tana akkana jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam anaa fi warri gartee nabiyyoonni naan duraalleen akkana ka jennu taane jedhe laa ilaaha illallahu wahdahu laa shariika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir. Akkana namni jenne ni jira. Akkana ka jennu taanee jedhe zikrii irra guddaa tanaas akka gaariitti heddummeeysa. Subhaanallah walhamdulillah allahu akbarii heddummeeysa. laa ilaaha illallah heddummeeysa. Guyyaan akka guyyaa kanaan jiru guyyaan dalagaa gaarii isii keessatti dalaguun rabbi biratti akkaan jaalatamtu guyyaan akka kanaan jiru zikrii heddummeeysaadha. Sheek Bayaan daawaa kana isinii dhaamu zikrii heddummeeysa ka sadaqaa qabuus aboo arraan tana sadaqadhu sadaqaan arraan tanaa sadaqaa guyyaa meeqaa sii caalti ka ammoo ibaadaa godhuu barbaadduus sunnaan sin dabrin aboo inuu fardii dhiisi masgiida deemii salaata booda zikrii godhi allahu akbarii heddummeeysi. Tanaafuu awwanniin isinii dhaamu kanaa hin dagatina. Mee maaliin jee soomanni guyyaa boruu guyyaa Arafaa kana soomanan dilii gartee
amata dabreetii fi taamata dhufuuti rabbiin sababaa soomana saniitiin nama maaraa. Yaa nama soomana boruu kana soomanuu deemtu aboo rabbi si haa maaru. Dilii tee ta dabarteetiif ta dhuftu rabbi si haa maaru. Aboo dilii tee hundaa'uu rabbi si haa maaru. Aboo waan dhabdan hunda rabbi isin haa argachiisu. Rabbiin guyyaa kana soomanuudhaan rabbi isin haa mijjeessu. Guyyaa kana rabbi kadhattanii waan dhabdan warra harkatu rabbi isin haa godhu. Yaa warra namni duraa fayyaa dhabe. Aboo haakima firraa dhiisi. Haakimni haakimaa olii rabbi. Guyyaa kana akka gaarii fuula rabbii dhaabbadhu. Salaata hunda booda booyi rabbi kadhadhu. Eega astaghfirullah jettee rabbiin araarama rabbi gaafattee dhiifama rabbi gaafattee booda dilii tee eega dhiifama rabbi akkasii dhiisu gaafatte du'aayii nama sirraa fayyaa hin qabnee kana yaa rabbi mana haakimaa hunda geessee dadhabee haakimni sirraa hin jiru. Haakimni haakimaa oliisii yaa rabbi naa fayyisii ji rabbi siif fayyisa qalbii qulqulliidhaan. Yaa nama dardaraa hafuudhuu barbaaddee waan fuutuu hin dhabde aboo rabbi si haa fuusisu. Intala diin qabdu ta si jaalattu ta rabbi jaalattu ta warra keessan jaalattu aboo rabbi si haa kennu. Akka rabbiin sii kennu akka rabbiin oolaada gaarii oolaada xaa'aa qabu kaammaas qaalii keessan godhu ka rabbi jaalatu ka diin qabu akka rabbiin intala tanarraa isinii kennu arruma yogguun tala kadhattan wajji kadhadhaa. Akkanaan isiniin jaa. Yaa nama rizqii barbaaddu aboo rizqiin amata 500 tujjaara miskiina booda dirree qiyaamaa irra dhaabdi. Aboo rizqii tana taniin gartee bakkaan itti kennadhu beeku. Rabbiin eeysa kennatte eeysatti gartee baafte jeessi gaafata. Yaa rabbi rizqiin diin kee kanaan tajaajilu. Yaa rabbi naa kenni jii rizqii hogguu gaafattus tanuma diin hin tajaajilu. Ta markaza bakka hundatti hin dhaabdu. Ta nama gartee hujjaaja beeytillaahi haraamin hajjii geessitu. Tikeeta aanaa hunda keessaa cirtee fi ta warra keessaniin hajjii geessee ifis hajjiin deeytu. Ta markaza islaamaa bakka hundatti hin dhaabdu. Tana kadhadhu gaa guyyaa boru. Malee yaa rabbi kalma rizqii naa kenni. Ta bakka itti baaftu hin beeyne. Tanan jiin arruma bakka itti baaftus wajji kadhadhu. Yaa obboleeyyitii yaa kabajamtuu fi jaalatamtuu biyya hambaa keessa jirtu. Yaa warreen na hordoftanii fi kanan hordofne akkaan isiniin jee rabbiin isinii kennee qabeenya diinis wajji rabbi isinii kennee biyya teessanitti rabbi isin galchee warra haadhaa fi abbaa firaa fi aalii tola oolu rabbi isin haa godhu. Du'aayii tana kadhadhaa. Yaa rabbi biyya hambaa tanaa nu galchi. Biyyi akka biyya fi hin jirtu rizqiis nu kenni. Ammaa isinuu onlaayinaan barachuu jirtan barnootaa'u rabbi isinii mijjeessee rabbii barnoota kana osoo dalagu jirtanii diinii fi duniyaa isinii mijjeesse galatoonfadhaadha. Yaa rabbi diinii fi duniyaa wajjiin nuu kenni biyyan nu galchi. Guyyaa boruu kana rabbi kadhadhaa. Wanuma rabbiin kadhanne rabbi kadhattee ati irraa dhabdu hin jirtu. Guyyaa boruu eenyu xiqqaata? Sheexaana qofaa xiqqaatee iftuffata haala ta'een deemu. Guyyaa gabroota rabbii akkana rabbi gabbaru arge. Bar guyyaan kun guyyaa rabbiin maleekotaan dhaadatu bar. Nuu kana maleekotatti hime inna allaha yubaayimul malaa'ikaa jedhe. Maleekatti dhaada isin warra nyaanne warra dhuyneetu kana na gabbara. Laal warra fedhii qabu ha nyaatu ha dhugu akkatti na gabbaran daawwadhaa jedhee maleekaan akka isin guyyaa kubbaa gartee Manchester jettamu maal jettan isin daawwattan sanitti sanii olin maleekan daawwattiin jee warra gabroota rabbi warra guyyaa har'aa dirree arafaa guyyaa boruu kana dhaabbatu. Bo'atilleen kachidhaa yaa warra bakka san dhaabbatee rabbi sii mijjeesse. Hajjii teessan rabbi isinirraa haa qeebalu. Aboo hajjii teessan hajjii qeebalamtuu rabbi isinii haa godhu. Hajjuun mabruur wasa'ayuun mashkuur watijaaratan lan tabuur. Aboo rabbi isinii haa godhu isiniin jaa. Tanaan isinii kadhadha yaa warra hajjii mijjeesseef rabbi isinirraa haa qeebalu. Yaa warra hajjii mijjeessiniif warra soomana boruu kana soomanee amata dhufu hajjii dhaqee gabroota rabbiitii wajjiin arafa dhaabbatu rabbi isin haa godhu. An du'aayii tanaan isinii godha. Sheek Bayaan Daawaati. Akkasuma isinilleen du'aayii nuu godhaa.
du'aayin nu bira dhaabbadha dhugumattiin qalbii irraa isin jaaladha tanaafi waan hin jaaladhu isin gama waan isin jaaladhu toltuu tana gama keessan dabarse akkijuu nabiin alayhi salaatu wassalaam man kaana fi haajati akhii kaana allahu fi haajati jedha namni haajaa obboleessaa keessatti tasaa keessa rabbiitti haajee nama gartee horii hin qabnees miskiina ollaa keessan jiruus itti sadaqadhaadha akkasuma waan qabdan irraa kennaaf namni waan gartee inni ittiin dhiidu hin qabne yataamaadhaaf huccuu iidaa bita joolleedhaa yataamaa gartee haqqaliit kennaa fi gargaara akkasuma yoo waan gargaartan dhabdan jecha bareedaa faarsaa dhungadhaadha isiniif jirra ja'ani jechu kunuu sadaqaadhaa anja yogguu isin tanamaatii ka dhaabbattan teeysan keessa rabbi isinii dhaabbata rabbiin gorsa kana anaa fi isinis hatti fayyadamu rabbi haa godhu guyyaan akka guyyaa boruu hin jiru guyyaan akka guyyaa boruu guyyaa tiruu guyyaadhaa kani rabbi keessa akka kate wal fajri walayaalil ashri jedhal halkan kudhan ka rabbiin kakateen kana abdallah ibnu abbaas faan walayaalil ashri halkan kurna kanaan kakata kana fassaran yaa obboleeyyan kiyya guyyaa tiruudha guyyaan kun yoo foon gaarii ta'an tiruu guyyaa namni guyyaa kana keessa rabbiin araraminiif aboo inni nu waa nama miti fuula rabbiitti deebi'aa rabbii dhiifama isinii haa godhu awwanni waan kana isinii jeef maali namni waan lubbuu ifiitiin jaalatu obboleessa ifiitiin nanqa jaalatutti namannee hadiisa juu jira laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibbu li akhiihi maa yuhibbu li nafsihi aboo tokkoon keessanii namannee barja nabiin alayhi salaatu wassalaam hamma waan lubbuu ifiitiin jaalatutti obboleessaan jaalatutti jedha an guyyaa arafaa kanaan soomanee zikrii adda addaa tana godhee fuula rabbii dhaabbadhuu jaaladha tanaafin isiniis dhaabbadhaa isiniin jedhe aboo rabbi isinirraa haa qeebalu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبيسيري إيسان سكنتا بريدوتنا أنا شيخ بيان دعواتي وأنا دقي فتني بغلطوما فيديو تنوبليين كيسان هم دبران غيان سنينجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته